Instead ya ka jingtre ya ka madan ya lekai artificial turf football ground ka badang don hapdeng ka jingpentre hap madan shnong nongsder menta ka sngi na kaliang u MLA ka umroi constituency u ba daman bait lamare ulalej ban jurib hi dalade ya ka jinglong jingman jong kane ka kam ha kane ka jingle jurib la senran lang do rang ba shnong ka shnong nongsder u ba Jonas Lendem harangkat u president ka sport club u ba Harris Walang u vice president ka sport club u samla Gary Lendem u kontraktor ki engineer na ka transport kumju ru kit khot jong ka shnong ki baladon benta ban pej bat budin ya ka jing ya shaprang jong ka kam lakmi lenti bahadin baladep ban pentri ya kane ka artificial turf football ground hamadan shnong nongsder kan kella long ka we na ka jakaya lekai ka ba kongsan ha ka thain umroi constituency kabala ban aimen sim bat yarap ki samla ban beteng bat kentiu ya ka sab jing lekai jong ki samla step pemerintah maka kata trip mengenai balai di sistem ajar apun riu ai play ya isa dalam baik kemudian jungi ya iba kontraktor jangan kena trade kena artificial turf apa kena masuk jungi di yang ji jongka sports department dekat gelombak jongka senong bagi nang kibor tam jongka senong jungi mo kejing dolang ji kalau bagi dan kejing telang Jumlah kunu pun percaya UMLA, percaya kontraktor, percaya ke sports department, percaya junior M. Hari belangi dan kita lang kuduk malah kapor kumni, kamu kawan kejuhun lang kejing biang lang kabar kilia. Katunhun yang ini tradisional, katunhun ini pikinong tray, katunhun UMLA dong ikman, katunhun ke sports department ru, ni kejing dolang jimtasi kalau betang bandon kejing kuduk malah kapor kumni kan. Bangi yang sebut ni share lang kai ke jing iji ka view ke jingi ka view ke fi kumta ba kai ko community ba ka jing trai ka long ka ba internet ba ka ba ngisngan ba ka ba ka ba jam ta ka ta hi umton e ban ong na por wat dan ban dawan so da ko mai ka jing snow le ka e bagi dan kam di taman taman dai ku susu man ni sparro hadu ba kan hadu benar rep hadu benar play per ikan kamadan ta ku sibo ni fi baro ki bedan lang ni besar lang tah ni ku bang juk por sa ka por hi ta ku sibo ni fi baro te kan ni kam di sin betul ada ke baar ke balai ngenai kudu susu kat ondah ban ke Kamadan kalau urlong kalau longdok senam tak boleh sebut ke